салом алейкум ба ҳамаи шумо бинандагони канали Юсуфҷон Аминов, яъне дар YouTube. имрӯз мехоҳам ба шумо як хабар расонам ки бо таваҷҷӯҳ ба ин вазъияти фавқулоддае ки дар Қазоқстон эълон шуд ва тамоми муҳоҷирони меҳнатие ки дар ин ҷо ҳастанд ба ҳар сабаб ҳоло барои кор ё ин ки барои муолиҷа яъне дармон омада буданд ин ҷо ва бо таваҷҷӯҳ ба ин ҳолати фавқулоддае ки алон дар Қазоқстон яъне эълон шуд, натонистанд, яъне ба ҳар далел сабабе ки натонистанд хоки Қазоқстонро тарк кунанд, яъне баргарданд ба сабабҳои гуногун, масалан билет набуд ё ин ки поезд нашуд ё ҳавопаймо нашуд ё чиптаҳои ҳавопайморо натонистед ба даст биёред, ба ҳар сабабе ки аз шумо вобаста нест, яъне иллатҳои омилҳои хориҷие ки боис шуданд шумо дар ин ҷо дар ин ҳолат монед, метавонед ба яъне идораи мигратсие ки шумо онҷо қарор доред муроҷиат кунед ва муддати будубоши худро дар Қазоқстон ба таври расмӣ ва қонунӣ барои 30 рӯз тамдид кунед ва ҳатман муроҷиат кунед. Дар ғайри ин сурат ба мушкил масалан бархурдор мешавед, яъне пас аз ин ки агар расман шумо муроҷиат накардед, тамдид накардед, эҳтимоли ҳатман депортатсия кардани шумо, яъне депорт кардани шумо вуҷуд дорад. аз ҳамин ҷиҳат хоҳиш мекунам ба ҳар яки шумо муроҷиат кунед ба идораҳои яъне полиси муҳоҷират, яъне мигратсиони служба, чунки инҳо дар ин ҳолати фавқулоддаам агар эълон шуда бошад, яъне чрезвычайни положениям ки бошад, кор мекунанд, ҳамин таври қавлан кор мекунанд, тибқи ҳамон барнома ва таври оддӣ кор мекунанд. Шумо муроҷиат кунед, будубоши худро дар Қазоқстон тамдид кунед, то ин ки битавонед дар оянда баъд аз ин ки ин карантин тамом шуд, роҳат марзро убур кунед ба Тоҷикистон баргардед ва ё ба ҳар кишвари дигар, чӣ гражданини Ӯзбекистон бошед ё Тоҷикистон ё Қирғизистон, метавонед шумо ба муроҷиат карда будубоши худро тамдид кунед бар асоси ин ҳолати фавқулоддае ки дар ин ҷо дар Қазоқстон ҳоло ба вуҷуд омаду яъне эълон шудааст. хоҳиш мекунам шумо идомаи ин видеоро барои хотири ин ки санадият дошта бошад тамошо кунед ва ҳар чиз зудтар дар пайи дуруст кардани аснод мадорики худ бошед. Саломат бошед. В связи с объявлением на территории Республики Казахстан чрезвычайного положения органами внутренних дел вводятся следующие меры в сфере миграционного контроля. Освобождаются от административной ответственности иностранцы, не выехавшие из страны по независящим от них причинам. Отсутствие пассажирского, автомобильного, железнодорожного, морского и авиасообщения, а также билетов на них. Закрытие пунктов пропуска государственной границы, в том числе принимающего государства. Для дальнейшего пребывания иностранцам необходимо обратиться в управление миграционной службы для получения визы сроком до 30 дней. Например, если вы иностранный гражданин и находитесь в Казахстане по деловой визе категории B2, вы можете продлить срок действия визы до 30 дней. Если вы находитесь по рабочей визе категории C3, вы также можете продлить ее на срок до 1 года. Если вы ранее приехали в Казахстан по безвизовому режиму, вы можете продлить пребывание, получив однократную деловую визу сроком до 30 дней. При наличии у вас разрешения на работу, вы можете получить рабочую визу категории C3 на территории Республики Казахстан. Для граждан СНГ, в том числе ЕАЭС, срок пребывания будет продлеваться на 30 дней. На основании личного заявления вам будет выдано разрешение на временное проживание. Учитывая, что въезд иностранцев в Республику Казахстан закрыт, приглашения на въезд и выдачу новых виз оформляться не будут. Ограничена выдача разрешений иностранцам на работу у физических лиц. При этом граждане Республики Казахстан, уже привлекающие трудовых мигрантов, могут продлить разрешение, подав заявку в электронном виде через портал электронного правительства. Для этого им необходимо иметь электронную цифровую подпись.